Naslovne strane na televiziji Pink u svitanju, to je ono što sledi. Gost u naslovnim stranama Aleksandar Jovičić, predsjednik opštine Palilula. Želim dobro jutro. Dobro jutro, hvala. Dobrodošli. Hvala. Danas novine izdašne za komentarisanje malo o životnim prilikama i neprilikama, o natalitetu, o ratu u crkvi, sednici predsjedništva Srpske napredne stranke. Pa možda i to ono što je najvažnije u ovom trenutku, jer će biti reči o tome da li će doći do objedinjavanja beogradskih i parlamentarnih izbora. O tome danas više niko ne zna ništa pametno da vam kaže. Čini mi se da su mnogi analitičari zbunjeni. Dakle, kada pričamo o tome, traži se pravi razlog zašto bismo ih imali, ako bi do toga došlo. Šta znate pred samu sednicu? Pa da, danas će se održati sednica predsjedništva stranke. Kada govorite o razlozima, mislim da se razlozi ne traže. Razloga uvek možete imati za izbore. Pre svega da provjerite legitimitet vaše stranke, da provjerite vaš rad, da li su građani zadovoljni kako se vodi država, onim što smo postigli. I danas je drugačija situacija u našoj zemlji. Nekada se vlast plašila izbora, a opozicija i priželjkivala i svakoga dana su govorili, čak i kada je Srpska napredna stranka bila u opoziciji, dajte izbore, želimo prevremene izbore. Danas opozicija, takozvana, mada su to sve ljudi koji su već 15 godina u Srbiji bili na vlasti, pokazali koliko mogu da učine nedela i koliko mogu da upropaste našu zemlju. Oni s jedne strane u teoriji priželjkuju izbore, a kada im vi omogućite utakmicu i da odmerite snage, onda se brzo povlaču u svoje rovove i govore kako to možda i nije najbolje rješenje i nije pravo vreme. Mi nemamo čega da se stidimo, pre svega ne stidimo se predsjednika naše stranke, nego ga podržavamo u nastojanju da obezbedi dobre uslove za život svih naših sugrađana, modernu zemlju, zemlju koja će ostati generacijama koja dolaze uređena, bez dugova, bez zaduživanja, bez, rekao bih, svih onih poteškoća koje smo imali u prethodnih 20 ili više godina, tako da možemo da se odmerimo. A rezultati postoje. Ako govorimo o republičkim temama i o tome šta je urađeno u prethodnih 3 ili 4 godine, setite se samo Železare, 5.500 ljudi koje smo spasili u Železari. Setite se 55 fabrika koje su otvorene na teritoriji naše zemlje. Sve smo to, gledali u intervjuima. Naravno da smo gledali, ali mislim da građanima to treba reći i posjetiti ih, zato da ne misle da se izbori raspisuju, ako se budu raspisali bilo koji zbog ovoga ili onoga, nego postoje rezultati, a postoji i pre svega, rekao bih, i ona moralna obaveza što da ne probamo i što da ne proverimo legitimitet i da li imamo podršku. To postoji uvijek kao neka opcija, dakle proveriti legitimitet nekako kada stanete na crtu onima koji govore drugačije, koji misle da bi mogli bolje, onda je to razumljiva stvar. Ali ako pričamo o nekoj demokratskoj proceduri, o uopšte tom nekom sistemu izglasavanja vlasti, dakle potrebna je neka vrsta krize u društvu da bismo tražili nove izbore. Koliko je nama jasno, iako su naslovi uvek puni različitih prozivki sa opozicijone strane, čini nam se da te prave krize nema. I u radu vlade i u vladajućoj koaliciji, dakle u dogovorima i odnosima ministara i njihovih resora. Dakle, šta mislite da će prevagnuti danas? Ja bi se, kao to je moje lično mišljenje, pridružio konstataciji ili mišljenju i predsjednika vlade Nebojše Stefanovića. Ja sam uvek za borbu, za izbore i da se odmore snage. Možda mi je to u temperamentu, ali odluka će biti doneta danas. Međutim, opet ponavljam, da li ima razloga? Pa pogledajte koje laži svakoga dana slušamo. Napade, mržnja koja se svakoga dana pokazuje. Uvek možete raspisati izbore i ono što je važno, nekada su izbori trajali po 3 mjeseca, odnosno kampanje po 4, po 6 mjeseci, bile su veoma skupe. Danas, kao što vidite, nema tih mukotrpnih kampanja, nego imamo rezultate koji stoje iza nas i nadovezao bi se 138 km autoputa. Pogledajte kako nam danas Srbija izgleda. 2 milijarde evra investicija u našoj zemlji. To je veoma važno. 2013. godine smo imali 26% nezaposlenost, danas je to ispod 12%. To su sve rezultati, možemo pričati satima o rezultatima koji su postigli. I u gradu Beogradu su dobri rezultati, dakle i tu imamo smanjenu nezaposlenost, sada su izlazili čelnici grada sa tim brojkama. Kada govorimo o gradskim izborima, obzirom da su oni redovni i sigurno će ih biti. Njih će biti, dakle tu nemamo dilemu. Takođe, mi ćemo danas razgovarati pre svega o rezultatima, o načinu vođenja kampanje, ali
Takođe, mislim da smo postigli zaista dobre rezultate, uvek može bolje, ali setite se, 1.200.000.000 su građani Beograda bili zaduženi. Imali smo javna preduzeća kao partijski plen koje su koristila samo za punjenje privatnih džepova, koji su bili zaduženi, prezaduženi. Danas su to su preduzeća koja ostvaruju profit, gde se vraća novac u budžet grada Beograda i mi dalje raspolažemo sa njim ka socijalnim grupama našeg stanovništva, infrastruktura i sve ono što je neophodno. Promenila se situacija, više nemamo pljačku gradske kase kao što je to nekada bilo, iako nam se danas ponovo kandiduju oni koji su zaista Beograd doveli do ruba, znači na rub, rekao bih, bankrota. Mi smo bili pred samim bankrotom, kao i država što je bila 2012. godine. Dragan Đilas, koji sada se opet kandiduje za gradonačelnika, uspeo je da ostane dužan 400 miliona trudnicama i porodiljama, da zaduži, to sam već rekao, Beograd za 1.200.000.000. Videli ste kako se ponašao prema deci, jer tobože puna usta su bila dece i kako treba obezbediti njima dobre uslove za život, a videli ste u Pionirskom gradu da se namenski prostorije koje su trebale da budu namenjene za decu koristile za ostvarivanje profita i za neke, rekao bih, serijale koji su se snimali. To je sve odnos vlasti. Pa i juče možete da pogledate kako se ponašaju. Informer danas priča o tome, na to mislite? Kako pretiču i punu liniju. Zar to nije bio zaštitnik građana koji je trebao da štiti građane, ovako svojim ponašanjem će da ubije nekog građana. Znači, to ne smemo dozvoliti. To je samo, da li ga je neki presretač zaustavio ili ga je opazio? Kažu, limuzinama okupirali Šabac, Saša Janković Audijem A8 brzinom većom od 100 km preticao preko pune linije. Tu je čak i fotografija. To jeste svakako kršenje zakona, ali mogao je neko da naiđe sa druge strane. Možda neko dete u kolima. Znači, to je, rekao bih, jedan sinonim kakva bi vlast bila, a to je bahatost, osionost, nepoštovanje zakona i naravno demagogija, kako sve treba biti u redu, ljudska prava i tako dalje. Ajde da se vratimo na ovaj beogradski tim koji će danas da se pakuje, kako kažu Večernje novosti. Naprednjaci raspravljaju o vanrednim izborima i bitci za Stari dvor, kako je to onako borbenim rečnikom, ali i pomalo sportskim, jer kaže se da će na listi biti ugledni profesori, lekari, glumac Bule Goncić, košarkaši Ilić i Grbović. To su samo neka od imena. Šta zapravo sa ulaskom novih ljudi koji su negde kredibilni u svom poslu dobija jedna stranka kada ulazi u ovakve izbore? Dakle, ovo nisu ljudi koji su imali gradske funkcije, ali su definitivno imali neke menadžerske sposobnosti koje su pokazali do sada. Pre svega, mi smo ponosni što Srpskoj naprednoj stranci, ne mislim samo u formalnom smislu da ljudi pristupaju da budu članovi, nego da daju podršku na određenim listama i tako dalje. Mi smo ponosni što nam ljudi prilaze i žele da nastave borbu za dobar Beograd, zato što ti ljudi vole Beograd, kao što ga volimo i mi, a nisam siguran da ga vole oni koji su otimali od dece, od trudnica i od ostalih. Ono što je važno, mi ćemo predstaviti naše rezultate u kampanji, naravno, i svakoga dana ih predstavljamo. Ono što želim da naglasim, a to je da smo uspeli da smanjimo dug grada Beograda za 500 miliona evra. Za 500 miliona evra smo smanjili dug Beograda. 500 kilometara puteva smo asfaltirali u gradu Beogradu. 4 doma zdravlja. Imamo preko 260 kilometara vodovoda koje smo uspjeli da provedemo i da izgradimo. Dosta toga je urađeno i na vašoj opštini Palilula, koja je prilično razuđena. Tačno, razuđena, ali tu se već vide pomaci i vidi se napredak. Beograd je ne samo centar, ne samo Kalemegdan, Beograd je i Borča, i Dunavac, i Altina, i ostali delovi, i Jajinci. To će vam rečenici biti zahvalni, mnogi iz tih krajeva. Mi želimo da ravnomerno razvijamo Beograd, želimo da se bavimo infrastrukturom, i zbog toga su već u pripremi projekti i koji su ubačeni u 2018. godini u budžet. Ako govorimo o mojoj opštini, Dom zdravlja u Borči, imamo već odvojeno 50% sredstava za 2018. pošto je dvogodišnje finansiranje, najmoderniji dom zdravlja od 4.500 metara kvadratnih koji će se izgraditi. Takođe, juče je gradonačelnik Beograda govorio u Beogradskoj kronici da ćemo obezbediti 40 miliona od EIB-a sredstava da imamo dinamiku izgradnje kanalizacione mreže na levoj obali Dunava, jer mislim da u 21. veku to je prioritet za sve građane koji žive u Krnjači, ali to je jednako velika investicija. Vi znate da i centralne beogradske opštine Savski Venac takođe u nekim svojim delovima, možda čak ovim gde su kvadrati najskuplji, kada pričamo i o Dedinju i o nekim drugim delovima, to su mesta gde kanalizacije nema. Dakle, to je postupak koji mnogo košta i gde će se, pretpostavljam, raditi i sa nekom vrstom javno-privatnog partnerstva. Kako će se zna za sada? Traže se modeli. Pre svega,
da vas podsjetim da smo mi usvojili 10-godišnji plan za izgradnju kanalizacije. I ne pričamo bajke, ne obmanjujemo građane kao što su to radili neki, a živim napalili 25 godina. Sve vlasti su obećavale da će od sljedećeg proleća biti izgrađena kanalizacija, a to je nemoguće jer nemate čarobni štapić, nemate sredstva, čak ni vremenski to ne možete da postignete. Međutim, mi smo rekli za 10 godina, to je optimalni vremenski period da može da se sprovede taj projekat u celosti. Naravno, ukoliko dobijemo poverenje Beograđana. 40 miliona evra ako se obezbedi, a obezbedit će se, dobio sam čvrste garancije gradonačelnika Beograda, mi imamo dinamiku u narednih 7 do 8 godina da kompletno leva obala dobije kanalizacionu mrežu. I počeli smo. Prva faza u naselju Braće Marić, već 1,2 km se provodi, znači kanalizacione mreže, crpna stanica broj 2 koja se gradi sa druge strane da bi omogućila se poveže cela tangenta do željezničkog puta, počeće se izgradnjom u drugoj polovini 2018. godine i ukoliko izađemo ova sredstva, onda imamo dinamiku da već stignemo do najudaljenijih delova naše teritorije. I to su projekti, to je svakodnevni život. Pored toga, dok ne odemo na neke druge teme, veoma je važno naglasiti da se bavimo infrastrukturom. Samo na Paliluli uspeli smo 55 ulica da asfaltiramo za 1,5 dana. Ako govorimo o Beogradu, 500 km ulica smo uspeli da saniramo i da asfaltiramo. Šta znači 55 ulice? Su to nove ulice ili su presvučene, sređivane, nikada nisu bile? To su ulice koje nikada ranije nisu imale asfalt. Kako smo došli do tih podataka? Građani su slali mailove, zvali u opštinu od 2010. godine pa na ovamo, niko ih nikada nije saslušao. Mi smo za 1,5 dana uspeli 110 neasfaltiranih ulica na našoj teritoriji da obiđemo, da razgovaramo sa građanima i u prvoj fazi već 55 da asfaltiramo. Očekujem da ćemo do kraja mandata koji traje do 20. godine na teritoriji naše opštine sve ulice asfaltirati i naša deca će dobiti asfalt da mogu zaista na jedan civilizovan način da idu od kuće do škole. Kako ste zadovoljni postupkom legalizacije? Evo, danas ćete naći u nekoliko novina ministarka Mihajlović koja kaže da nije baš zadovoljna kako teče taj postupak. Rekla je da je u Srbiji popisano 2,3 miliona nelegalnih objekata. Kaže, nisam zadovoljna, država mora da obezbedi pomoć u lokalnim samoupravama. Jel vi tu pomoć u lokalnoj samoupravi imate, pružate? Postojale su, pre svega, opštine nemaju ingerencije kada govorimo o legalizaciji. Do 2008. čini mi se smo imali, međutim Dragan Đilas je gledao da sve ingerencije oduzme opštinama, tako da u tom kontekstu smo razlošeni. I šta je sad vaš posao tu? Da li imate bilo kakvu evidenciju? Da ne ide dovoljno, da ne ide, imamo samo komunikaciju sa sekretarijatom i možemo neke stvari da ubrzavamo i građane da upućujemo. Međutim, mislim da je daleko više urađeno nego u prošlosti. Obzirom da se ozbiljno pristupilo tom poslu, da treba bolje, da treba više, treba, međutim nemamo ni mi. Kad kažem mi, ne samo mehanizme, nego i svijest o tome da nešto treba legalizovati. Ukoliko ja sam razgovarao sa ljudima, razgovarao sam sa građanima, pre svega tih ruralnijih delova, pa niko ne dira, niko nema nikakav problem, pa sad zašto legalizovati, neću nikad prodati kuću, to mi je očevina, dedovina i tako dalje i tako dalje. Ljudi ne znaju u stvari u kakve se situacije mogu da dođu. Ali omogućili smo da za 5.000 dinara danas vi 100 kvadrata vaše kuće legalizujete, što se nije desilo u poslednjih 50 godina. Sjetite se samo šta su sve pričali, obećavali, nikada to nisu proveli, danas postoji taj zakon. Mi ćemo, i razgovarali smo u gradu, postoje ljudi koji čak ne mogu da izdvoje za geodetski snimak, za određene projekte koji treba se urade, gledati da u budućnosti, i to je možda ta poruka da će država pomoći, da odvojimo sredstva i da omogućimo građanima da dođu do tih projekata, a da posle samo plate taksu o ozakonjenju. Znate kojim građanima? Kažu da 1/3 Srba veruje, iako stalno pričamo da se ne smejemo dovoljno, da mnogo kukamo, da nam treba nešto bolje, anketa kaže da Srbi veruju u bolje dane u 2018. godini. Pesimizma ima više u Evropskoj uniji nego u Rusiji. Najsrećniji su Južnoamerikanci, a mi se kotiramo dobro na toj listi, dakle imamo očekivanja i pretpostavljam kad čovjek ima očekivanja da ima neko razumevanje za to da za očekivanje o optimizmu postoje i koraci koje je neophodno napraviti. Da li su po vama to koraci u vezi sa raspisivanjem konkursa za subvencionisani smeštaj u ustanovama za stare, dakle u privatne domove za stare o trošku države, dakle to je jedna velika tema u kojoj se šuškalo, nikad do kraja nije rešena, i priča o natalitetu, dakle o tome
tome da je u 2017. godini izumrlo 40.000 Srba, kako je to naslov malo čudno rečeno, ali mislim nije izumrlo, nego smo prosto ostali bez jednog grada, kako to kažemo. I o tome se priča i Slavica Đukić-Dejanović, ministarka koja brine o natalitetu, o tim merama. A gde najviše rađa, kažu u Novom Sadu i Novom Pazaru. Da, pa svakako da je ovo veliki problem, pre svega za našu zemlju, i natalitet je nešto što je izuzetno važno, ali kao što vidite, vlada je prepoznala taj problem, detektovala i oformljeno je ministarstvo, čitavo ministarstvo koje će se baviti samo tim problemom, gde će se tražiti mogućnosti kako da povećamo, pospešimo natalitet i pošaljemo poruku koliko nam je to važno. Pa i mi kao opština, kao jedan mali šraf u čitavom mehanizmu, naravno. Pa nije bebi kolica, mi smo podelili 1200 bebi kolica roditeljima, mladim roditeljima. Nije to pomoć ili razlog sad da se natalitet podiže, ali to je simbolična poruka. Ali je to populaciona mera. Poruka koja se šalje koliko nam je to važno. I ne samo bebi kolica, nego i pokloni, paketići za našu decu. Takođe, školski pribor za sve đake prvake na teritoriji naše opštine. To su sve stvari. Besplatno plivanje koje imate u sportskom centru Tašmajdan svakoga dana za decu na teritoriji naše opštine. To su sve projekti mali koji šalju poruku da svi moramo da se ujedinimo oko ove teme. A kada govorimo o našim najstarijim sugrađanima... I to je velika tema. To su ljudi koji su izneli gotovo u posljednjih 30 godina mnoge tranzicije. Sjetite se samo svih ratova koje smo imali, svih napada iz polja i nemire unutra i tako dalje. I opet su nam ostavili zemlju, izgradili nam zemlju koju ćemo mi nastaviti da unapređujemo, da ona bude moderna, uspešna, nezavisna zemlja za generacije koje dolaze. I treba naći sve mogućnosti kako tim ljudima pomoći. I ovo je jedan od, rekao bih, boljih projekata. S tim u vezi nisam to pročitao i nisam čitao, ne bih ulazio u detalje. Evo, sad da vam kažem, ovo je dakle, neka i više ideja. Dakle, ovo se tek očekuje. 600 najstarijih na listi je čekanje za smeštaj u domovima. 39.000 dinara dotacije države za privatne domove za stare, a cena prosečna u privatnim domovima je od 350 do 500 evra. I ono što je zanimljivo, dakle, da ima oko 145 lokalnih samouprava, što znači da jedan veliki deo opština uopšte nema uslugu smeštaja starijih osoba. Tako da će ovo biti značajno i sigurno će biti stimulacija i za neke da ulažu u taj posao. Naravno, i kao što vidite, država razmišlja o svakom segmentu našeg društva i opet bi se nadovezao kao opština, kao jedan mali mehanizam. Mi imamo najbolji mogući odnos sa našim najstarijim sugrađanima, za njih organizujemo izlete, organizujemo besplatne predstave, znak pažnje. Kada nekom pružite ruku i kažete mi smo tu, želimo sa vama da razgovaramo, želimo da vam omogućimo da danas lepše provedete vreme, da imate partnera u nama, to takođe jeste ta poruka koju pričamo i kao što vidite pratimo i politiku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, politiku vlade Republike Srbije i nastavit ćemo u budućnosti. Senior kartice, 175.000 senior kartica. Znači, to je znak pažnje. Sada neko govori izbor, pa što se niste ljudi setili? Pa niste brinuli ni o trudnicama, niste brinuli o porodiljama, niste brinuli o najstarijima, o najmlađima, ni o kome vi niste brinuli. Što to znači? Mora da se bude na terenu. Morate da budete među svojim narodom i da sa njima pričate. Da svakoga dana sa njima pričate, da vas kritikuju, da prihvatite kritiku, jer to je jedina mogućnost da budete bolji. A jel vas kritikuju vaši napalili kad kažeš? Uvek će kritikovati, uvek treba da ide brže, bolje, uvek niste trebali da asfaltirate tu ulicu, trebali ste ovu ili niste trebali da kupite ovo, trebali ste ono, ali na kraju svako kaže svaka čast radite, vi ste ovde među nama, vi ste jedan od nas. I mi ćemo nastaviti sa takvom politikom da se brinemo o našim penzionerima, da se brinemo o našoj deci, a mislim da kada se brinete o najstarijima i o najmlađima i ova naša neka generacija u sredini, znači to da ceni, da prepozna. I opet bih naglasio, kao što vidite, i povećane su i penzije za 5%, plate u javnom sektoru, administraciji 10%, takođe u administraciji 5%, ali šta je važno da građani Srbije znaju? To nije iz kredita, iz skupocenih kredita od bilo koje banke na ovom svetu, to je iz realnih sredstava. Iz realnih sredstava, opet ponavljam, setite se Železare, 55 fabrika, autoputeve koje smo uspeli da napravimo, koncesije, kada govorimo o aerodromu Nikola Tesla, 420 miliona evra će se uliti u budžet naše zemlje. Nismo ništa upropastili, samo smo gledali kako nešto da unapredimo. A nama se na listama, kao tobože nekih novih
lidera ili novih gradonačelnika nude ljudi koji su uspeli sve privatizacije u našoj zemlji da unište. 24 sporne privatizacije, preko 2000 i nešto preduzeća su uništili. Potpuno razorili i isterali ljude na ulicu. Kao što vidite, danas se stvari menjaju, idu napred, da li je dinamika možda toliko brza kao što ljudi očekuju, sigurno nije, jer ponavljam, dok ljudi kritikuju, znači da vide, prepoznaju i žele da budemo još bolji i još Kažu da je svet mesto za život koje mnogima ne uliva nadu. Ne gledamo, dakle, samo na Srbiju, već na čitav svet i na ono što se dešava. Najave su da će Oprah Winfrey biti protiv kandidat Donaldu Trumpu na budućim izborima. Dakle, žena koja se razume u socijalnu komponentu te nacije. Kažu da je pesimizam sve prisutniji. To su neka najnovije istraživanja na početku godine. A da Srbi ekonomski prosperitet očekuju, dakle u 26% anketiranih je pokazalo to, a 41% predviđa ekonomske poteškoće, dok trećina građana ne očekuje promene u pogledu ekonomske situacije. Dakle, šta vam to govori? Pa, što se tiče same situacije u Sjedinjenim Američkim Državama, svakoga dana gledamo šta se dešava i rekao bih dosta nekih informacija koje vam izazovu i smeh kako se ponašaju i najviše. Tako da ne bi se u to nešto upuštao. Upuštao bi se u teme koje su veoma važne za nas, a nismo se dotakli te teme, a to jeste napad. Sad sam htjela da vas pitam to, gledajući da se ovde očekuje državni praznik Ćirila i Metodija. Na predsjednika Srbije, kada neko kaže, mislim su to sve naručeni napadi, kada neko kaže da bilo ko želi šta da izda. Vladika Amfilohije Radović, o tome pričate. Posljednji čovjek, garantujem, tvrdim, posljednji čovjek koji bi bilo šta izdao u ovoj zemlji, to jeste Aleksandar Vučić, koji se lavovski bori za svoju zemlju, za svoj narod. Koliko je samo puta bio i u Briselu i u svim delovima sveta gdje se borio za nacionalni interes i gdje nije dozvolio da niko gazi našu zemlju. A zašto je to Amfilohije Radović kazao? Šta mislite? Je li to politika stoji iza toga? Pa naravno da postoji. Iza svega postoji politika. To je moje mišljenje. Delim mišljenje Marka Đurića po tom pitanju. Pre svega država i crkva su odvojene institucije i tu ne treba mešati žabe i babe. Mi vodimo politiku gde su nacionalni interesi iznad svega. I opet ću ponoviti, u čije vreme je najviše naših ljudi otišlo, Srba sa Kosova i Metohije? U čije vreme je nezavisnost Kosova proglašena? U čije vreme su svetske sile podržale nezavisnost Kosova? A ko se danas bori da nas dole ima što više? Ko zna svako mesto i broj stanovnika u svakoj mestnoj zajednici na Kosovu i Metohiji zna Aleksandar Vučić, jer se bori za svoj narod i mi svi zajedno sa njim. Tako da kada vidite ovakve izjave i kada vidite ovakve tvrdnje, bez obzira da li to dolazi od crkvenih velikodostojnika ili od bilo koga, ne možete da vas ne pogodi, jer vidite čoveka koji se bori za svoj narod, za svoju zemlju i bori se za Kosovo i Metohiju, da izvučemo maksimum što možemo, a neki koji danas se opet predlažu za gradonačelnike, za ne znam nija premijere, za liste, su nas i doveli u situaciju da su nam mnogi u to vreme okrenuli leđa. Eto, mnogi analitičari su ovih dana govorili kako bi od Amfilohija bilo za očekivati da malo više govori o položaju Srba u Crnoj Gori, a da smo dobili ovakve izjave i da ih treba tumačiti politički, ali da je ono što je najopasnije zapravo to zbunjivanje naroda, jer se ovde pokazuje da narod veruje crkvenim velikodostojnicima. Dakle, evo, prokomentarisali smo i danas i mislim da to svakoga dana radimo, dakle, sa neke analitične strane, šta bi moglo da znači sve to što nekad ostane na naslovnoj strani i hoće da zbuni sve nas. Hvala vam mnogo što ste bili gost u naslovnim stranama. Bio je to Aleksandar Jovičić, predsjednik opštine, Beogradske opštine Palilula. Hvala još jednom.